Ghana Info TV eso eni abusia ma yahwefo eni adofo nyina akwa abasronko enfam braye channel ye eso bio abusia JTP ambassador Mata Ankuma SU eye Kumawood actor Kwadwo Nkansa Lewin abusia bia na bebisa se enam den so nti ena Mata Ankuma SU Lewin no ye nyina ye kaya na nsem ho ye the video bi eba abonti ana ye twem se eye Kwadwo Nkansa Lewin the video bi ba ya na odidi eye Mata Ankuma atem ni nyina ne se the director Frank Fifi Gabin na the video bi eba abontin omo ba betwa sini bi e ma ne to nsa efre eye Mata Ankuma na mra to nsa efre Mata Ankuma na busia Lewin entry ma wo chemu se Mata Ankuma anu ye a wo de ma eye Frank Fifi Gabin ne se wono de Kumawood movie no se bi wonim nyansa sem bi a ewu mi to no de ontumi enteki part e busia nsam no e ha Kwadwo Nkansa Lewin e mo no so edi atem ene ensem bi eba abonti ana okasa edefa Mata Ankuma ho ebia na orefi ye ntwa ho ne hye video de bra na man tanke mapa aso umwade sa we are homaso umwade what kind of this stupid nonsense idiot obampo nimu obampo nimu o ma me mpo behwe yasno o ma me hwe abusia Kumawood actor Kwadwo Nkansa Lewin edi video bi ababonti a okasa efa eye Mata Ankuma ambassador for GTP ehuna na ensama wo kanyina ene say eye ono ankasa ne director ye nyina ye nim director 1 eye Frank Fifi Gabin efre eye Mata Ankuma editor nanim say wo pese wadi movie bi eba abonti na movie no anka wo behia eye Mata Ankuma wo ne acting no emu na asema Mata Ankuma bi na no eka kire eye director 1 Frank Fifi Gabin ne say ono wonim nyansa sem bi a ewo Kumawood movie a eye na omuyi ewo mu ntinya ade a obetumi ede ne ho adwen na busua asem we ya efi Mata Ankuma ano eba ya waka kire eye Frank Fifi Gabin no emra ye nua be ma Kwadwo Nkansa Lewin etiye no asem no anya ne de enti wode ono so reply about to say ono so nani abre papa o ka ensem bebre ede fa eye Mata Ankuma ho busua yenko na yenkotie ensem Kwadwo Nkansa Lewin eba yo de betu dwane bi embra John we ni passe majidi ni passe mi aminua kali mi aminua Mr. JT mi aminua van kwa bari se baba kuma se ya be adwuma ma Nyankopon kwasa nam so hia ne mo van ko nyame de naba saskia actor na script bounce sempo if kuma se na Kumawood Everton sema so we na nya bu ka data de so le asasa no itu asano osa mo fa adwene mo aboa no ke ha bi se wa aso Kumawood no so Kumawood movies I hate to say movies movie 100 times eka movie story for story ekuta Kumawood ekuta Ghana movie Kumawood movies stories and ekuta Ghana movie industry be fact Kumawood movie no ekuta Ghana movie industry sini ja se ko from si day one no sabe enka fu nua no kan stars no o ma twese ni do sei o ma ngisa ko produce do sei o ma twese bi na mfa o mu nti o maka o ma ngisa twese o ma ngisa musika twese ni do sei aso big that table Kumasi Frank Fifi Gabin was the last time I got free actress in Bako Oba Madam good morning from director Fifi Gabin that baby that any pass mercy so do you madam and pachona that say one kabu 1 more 2 billion 1 more 20 million 1 more 30 million Skips guano wanya hwe ade Kumawood fo no mo stalling musini nyina anya comment no munyansem bia ewo Kumawood movie ni ma meba betwesi ni ewo Kumasi what kind of this stupid nonsense idiot just that idiot na English na try no story papa bay kiss no love eyi ho no amiamia no scripted man na the big director Kumasi Kumawood we wish you and can start nkwa bi no ma yadwuma mkwa ne gina adwuma ho no wo si Kumawood any story papa bi atwanchi no unya se obetwesi nkwa Kumasi Kumawood na wo sa actors man ehia omodo so bet do ka fo na ze bondi Mata Ankuma
oba kama a ho fe we ambassador ema GTP utim bio ano ese Kumawood enis ni papa bi atwenti mo Kumawood betwesi ni na wo Kumawood no yere oba firi kwampa obi anfa untwa oba firi a obi anfa untwa utim bio ano ka insult we eche the whole Kumawood stars na stars gugun tampo no omunya fa Kumawood minu Ghpagetv Ifo mu nyina ebe fa Kumawood ansana betwa English movie oh Mr. Salam honum Van Vicam the big star mpo ahofedua mpo etwa Kumawood Rosingisi mu nyina President David mu nyina ovi maami kokko efese erika perfect movie kokko bi sa tenti bi sa oh me kwakuma no twa movie oh tenti bi sa kokko woni Yvonne se omunya ko twa Kumawood movie na se GTP Ghana company GTP ambassador utimi kasa afun we etne Kumawood fo a opeta che sei Snipa me wotwa Oma kan mpode oma nkasa ntia fine wanya time watu kwai fine ene kwai normal back kasa bia ene bobe ene nka wuntu abusia yakaya ho abade a enam so ema ye mata Ankuma so akwakwesiu eye Kwadwo Nkansa Lewina adom online for so edaba beto on my website no eso abusia majimre na makenkan kakra ede amam Ghanaian actress and fashion ambassador Mata Ankuma has taken legal action against fellow actor Kwadwo Nkansa, popularly known as Lewin, following defamatory remarks made by the latter. According to Mata Ankuma, Lewin alleged that she had expressed disdain towards Kumawood actors, citing their purported lack of quality storylines as a reason for her refusal to work with them. Kwadwo Nkansa Lewin, he said, Martha, those who are richer than you are rather humble and respect themselves a lot. Do you honestly call yourself a star? Who knows you? What do you have? Ewisiawe ene ensema eye Kwadwo Nkansa Lewin so oba ya eja obekeka edefa Mata Ankuma hwenam so ama Mata nso eti asem no anye ne de into wesiu Kwadwo Nkansa Lewin. Ewisia aha eye Ghana Info TV so wadwontre ene same oba comment section ba na wabijai ede ato ho ede amami afen so na wa like video na wa share amado phone so enye bi a share midin na akua kunu bisika pa mekwa